kuri ira ni kuraheanirwo oda ya mbere ngwiciria iraheanirwo guku Nairobi kindu thaa 9 na irarumirwo ni oda ingiraumire Kiruguya na kwina petition nyingi cibairitwo iria ciratuika ni cikagwetwo mweri 24 na oda muthemba uria iraheanirwo tumenyerete oda muthemba wa injunction na muthemba wa stay. Ino ni conservatory order, ni order yukite heanitwo ikarugamia maria mekikite na ikarugamia maria murehariria gwika na ikarugamia mutingihota gwika maundu mangi. Wabici ya deputy president ni conserved, giti kiu ni conserved, gutiri undu mungihota gwika na undu wothe ni murugamie. Koguo gutiri undu ungithie na mbere ukonie kwĩhĩtithia deputy president mweru Kindiki kana kweheria deputy president uria urahagurirwo ni senate through impeachment. Ni ta kila kindu ni kirarugamirio na riu hari uguo ni situation iria iho kana maundu maria riu mahana ni ati deputy president uria wiho ni Rigathi Gachagua.